натиҷаи сафарҳои хизматӣ дар як қатор шаҳру деҳоти Тоҷикистон мо бо ҳунармандони варзидаву соҳибтаҷриба ва шогирдони навомӯзи онҳо дар бораи касбу ҳунарашон мусоҳибаҳои зиёде анҷом додем, ки мавзӯи суҳбат ҷараёни фаъолият ва кору пайкори эҷодии ҳунармандонро дар бар мегирифт. ҳангоми сафар ба шаҳру ноҳияҳои Муминобод, Темурмалик, Мастчоҳ, Дарвоз, ноҳияи Ховалинг, Хуросон, Бохтар ва дигар шаҳру ноҳияҳо ҳунарҳои табақтарошӣ, кандакорӣ, гаҳворасозӣ, ҷувозкашӣ, осёббонӣ, рассомӣ дар болои чӯб ва амсоли онҳоро ба навор гирифтем. ҳар як ҳунарманде ки бо мо ҳамсӯҳбат мегардид аз раванди кори хеш маълумоти муфассал дода, намунаи дастранҷашро ҳамчун масъули заҳмат муаррифӣ менамуд. пешаи аз ҳама густурдаю ташаккулёфта ва серталаби мардуми тоҷик санъати чӯбкорӣ мебошад ва атрофи ин ҳунар имрӯз мо ба шумо қисса хоҳем кард. ما میدونیم که بعد از عصر برنجی علاقه توجه آهسته آهسته به دیگر نمودی مصنوعاتی که در روی زمین است روی کار آمد و یک از آنها همین محصولات چوبکاری می باشد و عالمان محققانی که به سمت هنرهای مردمی آموزش تحلیلی بررسی همین ساحه سر و کار دارند بر آن نظر هستند که هنر چوبکاری هنوز از زمان روی کار آمده است که انسانیت خود را شناخت و فهمید که چوب هم یک آلاتی است که از او هر گونه اشیا و محصولات روزگار رو ساختن ممکن است. خب اصلا هنر چوبکاری پیشتر در منطقه‌های کوهستان عمل میکرد چون که در آنجا شرایط اقلیمی برای سبز کردن چوب و هر گونه درختانی که ما امروز در روی حولی ها میبینیم در شرایط کوهستان بیشتر بود چون اونجا باد و هوایی مساعد شرایط اقلیمی مساعد بود. خب البته هنر چوبکاری جنبه‌های گوناگون دارد که بعدتر آنها به هر یک شاخه پنج شدند و اما در مجموع خود هنر چوبکاری صرف هنر مردمی کوهستان بود و باید بگوییم که امروز در وادی ها ملکه هنر چوبکاری هست. یعنی با پیش رفتن تکنیک و تکنولوژی معاصر خب دسترس کردن مثلا محصولات خام در منطقه‌های هموار بیابان‌ها هم البته چوبکاری تا جای هست. дар заминаи пешаи чӯбкорӣ ҳунарҳои кандакорӣ, гаҳворасозӣ, табақтарошӣ, созтарошӣ, катсозӣ ва ғайра ба вуҷуд омадаанд. маҳсулоти ҳунарҳои номбурда баҳри истифода ва таъмини эҳтиёҷоти одамон аз ҷониби ҳунармандони хушсалиқа таҳия мегардад, зеро анвои маснуоти пешаҳое ки дар боло зикр гардид дар ҳаёти рӯзмарраи мардуми тоҷик корбурди васеъ дорад. рушди ҳунари чӯбкорӣ ёни чӯбтарошӣ аслан дар зиндагии рӯзмарраи имрӯзаи тоҷик бисёр як нақши калон мебозад чунки дар тамоми зиндагӣ аз ҳамон маҳсулотҳои чӯбин имрӯз мардум ба таври фаъол истифода мебаранд ба монанди қошуқу табақу гаҳвора ё ҳар чизе ки масалан дар зиндагии имрӯз ҳаст бисёри ҳамонҳо аз маҳсули чӯб аст яъне аз чӯб омода месозанд. аз ин маълум мешавад ки ҳунари чӯбкорӣ яъне чӯбтарошӣ аз ҳамун солҳои қадим барои мардум зарур буд ва зарурат ҳам дорад ва гуфтан мумкин аст ки ҳар як маҳсулоте ки имрӯз аз дасти ҳунармандон яъне пайдо мешавад ё ки тайёр карда мешавад омода карда мешавад инам ҳамон талаботи шахсони зарурдоштаро яъне ба ҷо меорад. аз чӯб масалан имрӯз дар ҷумҳурӣ гуфтем ки бисёр чизо гаҳвора, сандуқ, асбобҳои мусиқӣ масалан мо бо як нафаре ҳамсӯҳбат шудем ки ин кас ҳам Саидисломи Устоғулом яке аз ҳунармандони бисёр ҳам машҳур ҳам гӯем дар Тоҷикистон бисёр машҳур ҳастанд бо сохтани асбобҳои мусиқӣ ки дар он ҷо торт, рубоб, доира масалан ҳамун доира ҳамун салаи доира аз чӯб тайёр мешавад. яъне бисёр асбобҳое ки асбобҳои халқӣ онҳо аз чӯб омода карда мешавад. яъне чӯб имрӯз яъне ҳамун асбобҳои мусиқӣ барои ҳам рушд кардани санъати имрӯзаи мардуми тоҷик нақши муҳим мебозад ва барои омода кардани кадрҳои ҷавон яъне кадрҳои оянда ҳамун асбобҳои мусиқӣ бисёр зарурати ҷиддӣ дорад. мо ҳамин дуторо сол дар об тар мекунем баъди вай метарошем мана аз чӯби зардолу тайёр мекунем аз чӯби чормағз тут дигар чӯб барои дутор намешавад.
خب امی برای همین صدای مثال خوش میایه صداش خوش میاد خب بعد ما میرم میتراشیم قوق میکنیم و بعد من این تختش از چوبی ار تیار میکنیم چوبی تیرک میگیم از چوبای خوالینگ من بالجوان و طرف فیض آباد من ورزو همین تختاش از همون چوب میشود چوب تیرک است که دراز من از همون سفید رو میشود این دیگر چوب نمیشود بسیار استوایی هستن که همینا رو از پنیر تیار میکنن از پنیر از من سلطان کبیر میخرن تختای حکومتی میزنن و صدا نمیتد نمیخوند برای همین ایرا حتما از همون چوب در پیش در هر یک خلق خاندان در هر یک خاندان تاجیک بود کسی میتوانست نواخته نمیتوانست نواخته دو تار آویزان بود لیکن افسوس که نخواهد میبینم سازهای ملی ما از بین آیسته آیسته رفته ایستاده مخصوصا هنرهای داستان سرایی در سالهای 67 زیاده از 70 نفر داستان سرای اجرا کردن حالی همگی انگشت شمار است 3-4 عزیزبک زیاد یا چند نفر دیگر گروه سرا که همون ما خواهش کسی که باید آموزش شوگی طور که همین انعنه داستان سرای هم از بین نرود قسم زیادی سازهای ملی مردم تاجیک حتما از مصنوعات چوبین ساخته میشه مثلا رباب در بدخشان کوهی رباب‌های قاشقری هست رباب‌های بدخشانی مخصوص است خب تار دوتار تنبور همشون به واسطه از چوب ساخته میشن خب بعدتر مثلا از پرده‌های دلی حیوان ها هم برای پوست کشیدن سازها استفاده می‌بردن اما در گذشته حتی قسمت‌های بالایی همین تخته ها برای صدای زیبا دادنشون حتما از چوب‌های استفاده می‌شد یعنی ببینید که چوب در روزگار مردم تاجیک به نهایت موقع مخصوص دارد مردم تا یک اندازه در قطار دیگر عنصرهایی که برای زندگی آنها مقدس است چوب رو هم مقدس می‌دانند و در گذشته حتی روایت‌هایی هستند که مخصوصا چوب‌های بید یا چوب‌هایی که از آنها اشیاءهای گوناگون روزگار ساخته می‌شد حتما آنها رو در جاهای بلند یعنی اگر می‌دیدند که در زمین افتاده است حتما می‌برداشتند و به خردان خانه سرزنش می‌کردند که این مقدس است باید که در جاهای مخصوص داشته شود ҳунарҳо ба ҳаёти маънавӣ ва урфу одатҳои мардум робитаи зич доранд. ҳунармандони моҳир усулҳои бадиеву техникӣ, наққошиҳо, анъанаҳои касбӣ, нозукиҳои ҳунарро ба вуҷуд оварда, онҳоро ҳифз намуда ба шогирдон ва наслҳои оянда интиқол медоданд. абдукарим модинаев сокини ноҳияи масчои вилояти суғд аст ва беш аз 12 сол инҷониб бо чӯб сару кор мегирад. яъне аз як чӯби оддӣ маҳсулот меофарад ва бадин васила ба рӯзгори мардум кӯмак мерасонад. پیش همین تراکتورچی بودم اکسکاواتورچی بودم بعد از بس کردن کار مکانیزاسیا همین کارو بگذاشتم پیش من استاد نبودم بعدی وای بیکار مونده سکسکی کم کم این وایش راست کردیم همیختی یک تامین در کار خانان دیده همسایان ده یک ساخت دادم و بعد از وای گفتن که وای در کار ولی سبزی مدی میکردگی تختی سبزی مدی میکردگی با این ساختم با این سپارش دادم همین سپارشی اولادا همسایه خیشا خانه خودمو با سکسگین و برفت تخت تیرک با من این نوسازکا با سپارش شد من با این در کار شد پرسیدن ولی نامپرا با اینا ساختیم سکسکی همیختی عادت شد برفت البته امروز اگر با دهه ها مثلا با آشخانه ها یا که با جای های مثلا فرهنگی همون دهه ها نظر کنیم قریب 70-60% همون محصولات های همون آشخانه ها از چوب است از کت شروع کردگی مثلا با همون استول جای می نشست حتی دسترخوان های مثلا چوبی پیدا شده است گرچه که یک استول مثلا پستک باشد این هم یک خانه تاجیکی است البته همین ها هم با چوب ساخته است امروز مثلا همون چیزها رو با چوب ساختن و در آشخانه ها قاشق های چوبین طبقه ها هستند که با هم طبقه ها مثلا خوراک های گوناگون خورده می شود با مانند مثلا قروتاب و شکراب تاجیکی حتی آشی پلاو مثلا همین هم در همون طبقه های چوبی برای مردم پیشکش میکنند اینا باقی ماندن بسیارتر در همون ده جای ها مثلا در شهر یعنی با جای های مثلا آبادتر اگر
مقایسه کنیم کمک مثلا در اینجا پیشروی ها شده است بعضی چیزها از تنوکه یا از آهن یا اینکه از پلاستماس ساخته باشند ولی درباره همون محصولات های چوبی بعضی سخن های مثلا نفرا یعنی گفته می شود اون چیزی که مثلا در طبق چوبی اگر وقتی ما خوراک میخوریم میگویند که این بی‌ضرر است مثلا بعضی چوب ها با سلامتی انسان گویا که فایده دارد یک روغنی مخصوص گویا دارد که برای هضم کردن همون خوراک همون در همون طبق برداشته بسیار یک نقش میبازد مثلا از چوبی چهارمغز اگر طبق آماده شود این البته گفته خودی همون هنرمندا است میگه که همین طبق همون چوبی چهارمغز با خود یک نمودی روغن دارد که وقتی شما در همون طبق خوراک میخورید برای هضم کردن خوراک باید کم باشد نقش میبازد البته شاید که این تا یک اندازه بگیم اساس هم داشته باشد ولی شاید با مثلا از طرف دیگر اگر این تحلیل کرده برایم شاید برای جلب نمودن خودی همون نفرانی که با همین محصولات های مثلا میلی یا همون اشیاء میلی رو از دست ندادن شاید که توجه آنها را جلب نمایند. هنرهای قدیمه نیاگانمان خوشبختانه توسط سلاله‌های هنرمندان از نسل به نسل گذشته تا زمان ما رسیدند اما برخی از هنرها به بازگشت از بین رفتند. استاد عبدالکریم امروز هنرمندی را کسب اساسی خویش می‌شمارد و این کار اجدادی را به فرزندان و نبیرگان می‌آموزاند. بیکار شده نیست. خدای شکر نبیرا ولی یک چه آوردیم با 5 تا همین کارا بیان یاردم میکنن همین کارا رو یاردم میکنن. من راست دیگه به اینکه استناکا به اینا نمیمونم. استناکی مثلا من متراشه دیگهش بچه دیگه نه که میکنم این کلونوش میکنن اینا یا متراشه یاشاشه یاشا میخ میزنن یا اون کار سبک میفرمایم میکنن نه که برای استناک تراشدن بچه یاشاش نه کلون سلاسی 8 9 10 11 میخوندگیش کار کرسان دیگه پیوسته در هر گوشه و کنار ولایت بهر احیای هنرهای ملی تدبیرها اندیشیده می شود و با این رو فرهنگ ملیمان حفظ می گردد. کار کنه بعد از سری بابا بیویش خودش آینده نورش آب خورد من راضی نمیشم. خدا الهیم کشایش کار تنی ساعت کرد. الهیم سلامت باشد. و نکند کار گوید اگر نکند چون میکنه؟ خدایش عشق خواست دارم میبین بابا من نه خدایشون نبیرا دست به کار هم میکنن بعد حالی بعضی انجمها همش آوردگی نیست مایشان با هیان گفتم که اما آیل چی در کار میشد میبین میگه محوی ساخته میتیم از چوب بید از چوب توت از چوب درخت میوه‌دار دیگه عین مثال بید دیگه تا امروز مردم تاجیک و حتی اروپایی ها وقتی که به جمهوری تاجیکستان هنگام سفرهای خارجی خود و سفرهای سیاحی خود به جمهوری ما میآیند حتما از مصنوعات چوبی برای روزگارداری خرید میکنند و ما باید بگیم که نسبت به مصنوعات آهنی، آلومینی یا فرض کردیم پلاستیکی و دیگر چیزها مصنوعات چوبی بسیار مفید است. پیش از همه ما باید بگیم که در آنجا عنصرهای دیگر کیمیایی استفاده نمی شود. مثلا رنگوباری اون هم از رنگ‌های مخصوص طبیعی است که اونجا استفاده می شود و دیگر اینکه هنگامی سردی اون مثلا اگر همون ظرف‌های و کوزه‌های مخصوص چوبی رو در نظر گیریم هنگامی سردی هوا تا یک اندازه حرارت رو معتدل و با حرارت داخل خانه معین نگاه می‌دارد یعنی اون سلخین است. برعکس در هنگامی سردی محصولاتی در درون داخلش رو گرم نگاه می‌دارد و ببینید اگر ما با قاشق چوبی تناول کنیم خوراک گرم شده اگر ما نمی‌سوزیم چون که اون گرمی اساس زیاد رو مثل آهن نمی‌گیرد یعنی این به سلامتی انسان مفید است و همه چوبکاران هم کوشش می‌کنند که مخصوصا برای خانه‌دانی خود هر چیزی که برای استعمال و استفاده خانه است کوشش می‌کنند که از چوب ساخته باشند و امروز هم ببینید مثلا برای گردسوز بانوان ما مثلا قاشق‌های مخصوصی دارن که گرد رو پیش از گردسوز تیار کردن میسوزونند و سرخ میکنند
که این معمولی و طبیعی است. یعنی گرد رو بیرون میکنند. مثلا قاشق چوبینی رو استفاده میبرند برای مثلا تمام آشی بریده که اون هم دست جمعون است برای مردم استفاده می شود و حتما خوردنش گرم و گرم بسیار مفید است. در طبقه چوبین میکشند و الهاتا با قاشق های چوبین استعمال میکنند. یعنی این به سلامتی انسان بسیار فایده آور است. مثال چوب سخت در کار که برای دستی تشی تبر یا موچی میسازند باید سخت در کار بشه و اینا از چوب بد میسازند. از نقل همصحبتمان معلوم گردید که کار آنها بیشتر در فصل بهار اوج میگیرد، زیرا اسباب‌های ساخته‌شان برای کوفتن گندم و دانگی‌های گوناگون نیز به کار می‌رود. بسیاری هنرها وقتی که ما با هنرمندان صحبت میکنیم قریب که 90% اونها یک نمود یک طرز جواب میدن با مانند که مثلا همین هنر از بابا و یعنی از میراث گذاشته است، از بابا و پسر و پدر از پدر و پسر، یعنی هنر اجدادی می شود. ولی در بین اونها هستن نفرانی که این مقصد برای شاگردان درس گفتن، مثلا یاد دادن، ولی متاسفانه امروز برای همین هنرها رشد کردن شاید که از سالهای قبلی خیلی کمتر جوانان امروزه به همین کسب هنرها کمتر توجه میکنن. من در سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بسیار یک اقدام خوب بود برای سرقه دادن همین هنرهای مردمی و محلی. البته در همین 3 سال خیلی پیشروی ها شد در همین ساحه ها، در همین ساحه کندکاری و صندوق سازی و گهواره سازی، یعنی کمی هم باشد همین ساحه رشد کرد. ما خرسند میشدیم که اگر همین هنرها رو از دست ندهند، اگر امروز مردم تاجیک باوری هم داریم که آینده مردم رو میارند به همین هنرهای خلقی و به همین اسباب‌های چوبین، چون که در حقیقت هم ضررش نسبت به دیگر اشیاء کمتر است. استاد دولت مراد وقت زیادی خود را در این دکان طبق‌تراشی می‌گذراند. نامبرده سال‌هاست دست به احیای هنرهای اجدادی می‌زند و موفق می‌شود. آفریده‌های او یکی از دیگر جالب‌تر است و امروز در بازار ناحیه خریداران سرشماری خود را پیدا کرده است. از همون سینی مکتبی روشگاه به همین چوب سر کار داشتم، دوست می‌داشتم. پدرم استاد بود، بابام استاد بود. بعد همین تکمیل اختصاص کردم در ساحه همین طبق‌تراشی. یک استاد 96 ساله حاضر حیات های ایغامو آموختم. همین هنری همین چرا تکمیل دادم همین هنر. اومدم در اینجا انا با فرزندم هنرمند شدم، همین طبق می‌تراشن. در مکتب تحصیلات الهوایی رفتم، همین کسب همچون استاد آموزاندم طلبه‌ها را. شاگردی بسیار آوردم. این کسب اوجه در چی علاقه جاری شده در بین خلق انا بسیار شده. در همین دهه در زمان شوروی همگی 3 نفر استاد بود. حاضر در 350 اویله استادهای هستند که تمام هنرهای انا دریدگری و ساختمانچگی انا امروزه را و گذشته نیوگان هنرهای خلقی را نقض خود کردگی‌اند. کار میکنن، در خدمت خلقن، حاجت خودشون میبرن، عبودکاری کرده ایستادن. نامبرده میگوید استفاده چنین طبق‌ها خیلی قلای است. از جهت اقتصادی هم خانواده‌های سرکودک استفاده طبق‌های چوبین را بیشتر میپسندند چون که آن نمیشکند. در طبق لذتی بیشتر دارد، منفعتی بیشتر هم دارد برای سلامتی آدم. بعد برکت دارد. در خوراکی که برای یک نفر بسنده ای وقتی در طبق میخوری برای 2 کس میرسه. وقتی که خوراکی که به 2 کس بسنده ای وقتی که در طبق میخوری با 4 کس میرسه. مردم با وحدت میاره. وقتی که سرجم در یک طبق میخوری با هم انس میگیری، یار رفیق میشه، برادر میشه. فرض کردیم او که در اویله باشه همون خیلی اتفاقی با مستحکم میشه. این طبق ماهیت بسیار داره. مثلا در اول
табақ месохтанд, қошуқ месохтанд, хонтахта месохтанд, мухпар месохтанд ва дигар чизҳое ки барои рӯзгор машғул аст. ва вақте ки диданд ки аз ин навъи маснуот дигар чизҳоам сохтан мумкин аст, оҳиста рушду такомул ёфт. хуб албатта медонем ки ҳунари гаҳворасозиам мансуб ба чӯб аст ва аслан тибқи ривоятҳои халқию дигар фарзияҳо дигар рамзҳое ки мо дорем гаҳвораро махсус аз чӯби бед месозанд, яъне аз он чӯбе ки самар надорад, яъне дарахте ки ҳосил надорад аз ҳамон месозанд. ва албатта ривоятҳои махсуси қадима дорад. ин ҳам яъне ҳунари гаҳворасозӣ ки ин қадар таърихи қадима дорад, аз чӯбкорӣ вобаста бошад, пас мо метавонем гуфт ки худи ҳунари чӯбкорӣ ҳам бисёр ҳунари қадимаи мардуми тоҷик аст ва аз он рӯзе ки инсоният барои ҳифзи саломатии худ кӯшиш мекард, ҳатман ба чӯбкорӣ сару кор дошт. албатта ҳунари чӯбкорӣ бо илова аз ҷумҳурии тоҷикистон дар дигар кишварон камбеш дида мешавад. мо дар махсусан кишварҳои осиёи марказӣ ҳунари чӯбкорӣ роиҷ аст ва дар минтақаҳои славянӣ дар аврупо ҳам ҳунари чӯбкорӣ як андоза роиҷ аст. аммо аз ҳама фаъол, аз ҳама бештар истифода мешудагӣ мо бояд иқрор шавем ва бо ифтихор бигӯем ки дар минтақаи мо дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳунари чӯбкорӣ васеътар истифода мешавад. мо вақте ки ба ноҳияи Темурмалик сафар карда будем, дар онҷо як устои табақтарош қади ҳамсоҳбат шудем, қади онҳо суҳбат кардем. он кас бисёр як ҳунари воло гӯем дар як сатҳи баланди табақтарошӣ гӯем қарор дошт. аз ҳамин як намуди табақ, аз як навъи табақ чандин намудҳо дошт. масалан мо дар онҷо дидем ки масалан табақҳои ба монанди вайгӯем табақҳои ошиёнадор дошт ки дар ҳамон ҳар як ошиёнаи ҳамон табақҳо вақте ки шумо ҳамон дастаи ҳамон табақро мебардоред чанд намуд табақ пайдо мешавад ки ҳамаро аз чӯб омода карда буд. масалан ба монанди он зарфҳои имрӯзае ки ҳар намуд сохта буданд. масалан дар он як тарафаш масалан қанду қандалот гиранд, дар як тарафаш мева мегиранд, дар болош масалан ҳар чиз гиранд. аз ҳамон чӯб ана ҳамон гуна ашёҳо, яъне лали мегӯянд дар баъзе ҷоҳо, дар баъзе ҷоҳо табақ мегӯянд, дар баъзе ҷоҳо ана михел чизҳо сохтааст. қошуқу масалан он дигар чизҳош беҳисоб буд албатта, лекин бисёр ҳамон диққати маро ҷалб кардагиш ҳамон як навъи табақе ки ман дар дигар ноҳияҳо во нахӯрда будам ҳамин чизро. ва он касам ба фикрам ки ҳамин ҳунарро шояд аз бобояшон, лекин аз рӯи гуфтаҳои худаш, чун ин ҳунар барои худаш як кашфиёти нав буд. албатта ки ҳунари табақтарошӣ ва ҳунари чӯбкориро аз бобояш ба он кас мерос буд, лекин дар ҳамин ҳунар навгонӣ карданашон бисёр як иқдоми хуб, як кори масалан як пешравии хуб ҳам барои худаш, ҳам барои мардум фоидаовар буд. албатта қариб бе 70 рафта истодам. ман аз ҳамин табақтарошӣ як эҷодкория табақа тарошиданаш ман маблағи унао чия фикр намекунам ки аз ҳамин ман маблағ даромад кунам. вақте метарошимаш як шакл мебароя, ҳамун шакли ҳамура дида як илҳоми дига мегирам, бо дигар хел метарошимаш, бо мегӯям бе ин хел метарошим, он хел метарошимаш, аз ҳамунро як тамошо мекунаму қонеъ мешавам. ҳамун қати хаста намешавам. хаста шида истироҳат мекунам. ба қавли ин устои моҳир табақҳои калон дар тӯи маъракаҳо истифода мешаванд. барои бачагон табақчаҳои хурдакак метарошад. барои истифодаи ҳаррӯза дар рӯзгор табақҳову косаҳои гуногун, қошуқ, табақчаҳои чӯбин барои донаву мавиз ва ғайра офарида мешавад. тахминан мумкин ки 1000 табақ зиёд тарошида бошам, лекин ҳар сол боҳор метарошам то 60-70 то 100 ҳами хеле ҳама хирсан мешавад. вай одам хирсан мешавад. вақте ӯ хирсан шуд, ман худам хирсан мешавам. вақте одам хирсан мешавад, айдронаш чизе истеҳсол мешавад ки ба осмон меравад, дар гардун даг мехӯрад, аз онҷа мегарда ба дрони одам меяд, ин одамам хирсан мешавад. хирсандии ӯ ба ҳамин одам мегзарад. як каса хафа кардӣ, худат хафа мешавад. хоҳӣ нахоҳӣ ҳам хафагие ки ҳамро кардаи ӯ мегарда бедуни худам меяд, ҳам хафа мешавад. об аз меъёр зиёд агар дар дохили як зарфи оҳанин ё дигар намуди зарфҳо истад, шаклаш вайрон мешавад ва ба худ тез микробҳоро ҷалб мекунад. масалан дар дохили зарфҳои оҳанин бошад, вай занг мегӯем, зангоба мезанад, шакли зард мегирад, он ҳам микроб аст, ба саломатии инсон зарар дорад. аммо дар табақи чӯбин ин ҳолат рух намедиҳад. об дар дил хоҳ ҳарорат, дар дил хоҳ муҳит якранг меистад, шаклашро дигар намекунад. яъне дониш таҷрибаи мардуми мо нисбат ба
таваҷҷӯҳ кардан ба маснуоти чӯбин, он ашёе ки аз чӯб сохта мешавад, ҳанӯз аз замони қадим бисёр қавӣ буд ва имрӯз ҳам шукрона пойбарҷо аст ва мардум арҷгузорӣ мекунанд ба ҳамон маҳсулоте ки дар рӯзгору дар рӯзмарраи онҳо зарур аст. азбаски дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мавсими зимистон каме душвор мегузарад, барои тоза кардани барф амаки Таварали Расулов чунин белҳои калони чӯбӣ месозад ва махсусан дар зимистон кораш дар авҷ асту харидоронаш зиёд. барои барф руфтан кирчака чӣ мекунад? барое ки вақти зимистон шудааст бои дар кор мешавад. пурна хела баъд мебурад. Я сутоқ якни метр зад мебаранд эҷа шурободу ҳар ҷо мегиранд клин мея мебаранд. ира ай чӯи сафедор, чӯи чормағз, чӯи тути хастуд аямиё тайёр мешавад. на танҳо барои маҳсулоте ки барои истеъмоли таому дигар чизҳо дар дохили ошхона истифода мешавад, дигар унсурҳое ҳам аст ки дар зиндагӣ аз чӯб истифода мешавад. Масалан дар минтақаҳои кӯҳӣ аз чӯб, аз тахтаҳои махсус, аз пораҳои калони махсуси чӯб курчак месозанд. Яъне курчак як нав беле ки барои кандани барфҳо дар фасли зимистон, чун дар минтақаҳои кӯҳии мо дар баъзе минтақаҳо то як ва ҳатто аз ин ҳам баландтар барф меборад. то имрӯз ҳам дар Шуробод, дар ноҳияи Файзобод, дар шаҳри Роғун, дар Муъминобод, дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, масалан дар Дарвозу Ванҷу инҷоҳо барфи баланд меборад, барфи зиёд меборад ва курчакҳои чӯбин то имрӯз истифода мешаванд. Хуб, илова бар ин ба курчакҳои чӯбине ки ҳам даста, ҳам худи қисмати пеш, яъне ҳамун тахтаи асосии курчак ва ҳам ҳатто мехҳо аз чӯб сохта мешуд, барои он ки занг намезанад, вайрон намешавад. Ва илова бар ин барое ки хуб ҳамвор суфта бошад, аввал бо ранда онро ҳамвор мекарданд ва иловатан ба онҳо равғани гӯсфандро мемолиданд, барое ки барфро дур мепартояд ва барф дар он намечаспад. Тарбарф бошад, махсусан дар он намечаспад. ва ба илова ба ин мо ҳатто дар ноҳияи Панҷ ҳам мушоҳида кардем ки ҳунармандоне ки аз ноҳияи Сангор кушида масалан муҳоҷир шуда омаданд, дар он минтақа шохиҳои махсусеро аз чӯбҳои ҳамун дарахтон интихоб карда мегиранд ки худи чӯб сешоха ё чоршоха аст барои масалан ғун кардани дар хирманҷоҳо, барои ғун кардани коҳ, барои бод кардани гандум то имрӯз истифода мебаранд. Яъне маснуоте ки аз чӯб тайёр мешавад бисёр фаровон аст ва дар рӯзгори мардум дар дилхоҳ қисмати рӯзгордории ӯ ҳатман маснуоти чӯбин истифода мешавад. аз рафти кори ин ҳунарманд ки бо офаридаҳояш кори мардуми деҳаро осон мегардонад ошноӣ пайдо кардем. аз рӯи нақли ӯ падару бобоёнаш низ чӯбкор буданд ва ин касб барояш аз хурдӣ шинос аст. пас аз ба нафақа баромадан ҳамроҳи набераҳояш ин ҳунари авлодиро сайқал медиҳад. ӯро дар маҳалла ва берун аз он ҳамчун устои чӯбкору моҳир эътироф мекунанд. ира худам ёд гирифтам. наи дутор буда метрошондам ра. ора рамати хисрам укулоб да зиндагӣ мекард, ай ёд гирифтам. чизои чиро ҳамаша бурдам, агане иҷа дамра буд, чахчӯи дух кашидан, барои дух кашидан, ине аи буд, қошиқ буд, қошиқи чӯи, ине хоб бо чӣ инай тари таяқ буд, ине тиёқ барои мусфедо. ай чӯи ирғай мекунам, таф мети, ай чӯи ирғай мекунӣ, дуста мекунӣ, дигар бисёр шаб бепул мебарад, орган мегиранд мераванд. фасли тобистон албатта меравад, тирамо ҷои тобистонро мегирад ва зимистони ноҳияи Шамсиддини Шоҳинам нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар ба куллӣ фарқ дорад. яъне дар ин ҷа аз моҳи ноябр сар карда, аз охирҳои моҳи ноябр то моҳи май дар ин ҷо зимистон ҳукмфармост ва баландии барфи ин сарзамин дар талу теппаҳо зиёда аз 3 метр бошад, дар маркази ноҳия 1.5-2 метрро ташкил медиҳад ки анамо ҳунарҳои миллии дастие ки гуфтам, имрӯз мо дорем курчак меган, аз ӯ чӯб тайёр мешавад барои руфтани анамо барфу тоза кардани роҳраву майдони назди ташкилоту муассисаҳо, хонаҳои истиқоматӣ ки ин ҳам як ҳунари дастии миллии мардуми сарзамин аст.
тайёр кардани кӯрак ки бо он барф тоза мекунанд кори як нафар нест. дар ин кор ба ман ҳамаи аъзои оилаам кӯмак мекунанд. фарзандонро дар атрофаш муттаҳид кардааст. мо бо ҳам кори барои ҷомеа манфиатдорро анҷом мерасонем. ғайр аз ин дигар касбҳоро низ дорам ва кӯшиш мекунам ки ҳар нафаре ки наздам меояд ноумед наравад. таварро ҳам қишлоқа ҳамашам меорам мадуста мекунем. бел, тавар меорам ҳамҷа клинто мерам адир меорам дуста. ирғай меорам алов мекунам чакдунда таф метам рост мекунам дуста мекунам. ҳама қишлоқ анҷирони меорам мегирда атроф ба ҳами мира меорам дуста кунем. тавар, тешав, аррав, аррошуна тез мекунам. чӣ коре ки бугӯ ай дустам меаросига оста оста. як теша вардам дуста шикастагӣ гуфтам мера дустака баъд ба зимистона кирчак заказ кардам ба мара насиб бошад кирчак тайёр мекунад барои барфрӯӣ то барф задана кирчака тайёр мекунад як ду рӯза. эҷа баъзе вақт то қариб ним метр зиёд то 1 метр задагӣ барфу ҷои шуда. ҷое ки бод мекунад барфа то қариб 1 метр барфа мезанад дар кӯҳ. ҳамаи одаме ки кор карди бошад агар ки беста қарор як ҷода бугӯи ки одиқ кунам ба пӯш кунам дарав ай по меғалтӣ. кор накунӣ намеша. ҳамоли як ҳафта буд касал будам анҷа. нами кафкафам мегирад ки дар алтар бихезам як кори хоҷагирӣ кунам. ҳамҷа вардан ҳамоли чӯ барои дутор, барои қошиқ, барои най овардан хай касал будам дигар соз накам буд ҳаминҷа пир буд бурдан шуд. ҳар як ҳунар вобаста ба имконияти корбурд ва талаботи мардуми маҳал дар ҳар минтақа ба ҳар гуна роҳу восита ва сабаб рушду инкишоф меёбад. чӯбкорӣ ҳам аз ҳунарҳои фаъол ба ҳисоб рафта дар ҳаёти тоҷикон назар ба ҳунарҳои дигар мавқеи бештарро ишғол кардааст. хушбахтона дар замони соҳиб истиқлолӣ бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қатъи назар аз минтақа бештари касбу ҳунарҳои анъанавӣ аз нав эҳё ва рушду такомул ёфта истодаанд.